bismillahi rrahmani rrahim. darsu nogay e jeɗɗaɓa on e nder deftere hisnul muslim yo allah hawrimin e sowaba. hiɗen fewndi fii du'a ɓantagol karku en jangi dars goto ɓaawo ɗo ko darsu ɗimmo on ni e hino kañum darsu ɗimmo on ko toɓɓere tammere nden e nder du'aji ɓantagol karku. o wi mil as-samawati wa mil al ardi wa ma baynahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla ath-thana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. e hino ɗo e firo ɗum ɗo kadi firo oɗo du'a oɗo du'a koko tokkiti e du'a ɓawojo on ɗa amma oɗo du'a wano feƴƴirɗen ɓawoɗa ni e du'aji waɗeteɗɗin kase on tigi no ɓantade wiɗen koyo almami on kam ɓantor sami allahu liman handa e neɗɗo goto amma e bimana juulanowo hoore mum amma ɓawojo on kanko ko yo ɓantor rabbana walakal hamdu. ɓawo ɗum o wowla ko hicciɗo ko imamu on kadi wowla e ɗi ɓawo ɗo fof kono ko yiɗa ɗum wona ko waɗɗi. si tawi ko imamu on o ɓantore sami allahu liman hamida rabbana walakal hamdu si o darki o feewi hamdan kathiran tayyiban barakan fi mil as-samawati ha ka landi ɗon. si tawi ko wonaɗo julnede on si almami on wi sami allahu liman hamida kanko yo ɓantor rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban barakan fi mil as-samawati ha ka du'a o landi ɗon. donc haray amma hadisi sami allahu liman hamida on ko Abu Hurayra won feƴƴirɗen noon amma rabbana lakal hamdu ko fillimo ko Rifa'ata ibnu Rafi'. donc amma noon o mil'a ɗo haray ko filli on ɗon hadis ɓe holli wonde ko Abu Sa'id al-Khudri e hino firo kañum hadis o rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban barakan fi bi mana yettore mil as-samawati yettore Allah hebbinde kammuli wa mil al ardi e yettore hebbinde leydi tef hara joni yettore Allah nen waɗama goɗɗum joni ko etete si waɗama ka kammuli hebbine ka kammuli ɗin si waɗama ka leyɗele hebbine hakkude leyɗele ko ɗo wi mil as-samawati yettore hebbinde kammuli ɗin Allah hiɗa foddi e yettore hebbinde kammuli wa mil al ard yettore hebbinde leyɗele ɗen wa ma baynahuma yettore hebbinde ko woni hakkude leydi kammu wa mil yettore hebbinde min shay'in kala hunde ba'du ɓaawo kammu e leydi e hakkude kammu e leydi yettore hebbinde awa piji ɗin fof ahla sana'i Allah fodduɗo e mantede Allah fodduɗo e siforede sifaji teddungal Allah fodduɗo e mantede ahla sana'i fodduɗo e mantede wal majidi e teddungal ko Allah woni fodduɗo e teddungal vil arshil majid a haqqu
ko ɓuri gongude ma qala al abdu konko jiyaɗo on wowli ko ɓuri gongude ko ɓuri foddude e ko jiyaɗo on wowli ɗum non he wa kulluna menen ɗo fof min foppu amen laka wonandema an Allah abdun ko maccuɓe in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rrahmanu abidan foppu ko maccuɓe ma wa kulluna min foppu amen laka wonandema an Allah abdun ko maccuɓe ko ɓuri foddude ko jiyaɗo wala ko on ɗum allahumma dimana ko ɓuri gongude ko jiyaɗo wala ko on ɗum allahumma ya an Allah la maniya ala haɗo lima atayta konko okkuɗa ko noon lewniri wala mu'tiya ala okkowo kan lima man ata konko haɗuɗa sa ɗawi goɗɗo ala okkoroma wala yanfa'u nafata zal jaddi ngal joomiraɗo ngalu minka ko immorde ma al jaddu ngalu ngun alɗuɗo wo ko an alɗinimo alɗuɗo ala si wona on mo alɗinɗa ko ɓuri wonde ngalu foppu ko ngalu yondinare wonki nam ɗamini ma qala al abdu ko konko jiyaɗo wowli na konko jiyaɗo wowlata wiwɗen mil assamawati yettore hebbinde kammulni ko noon firirte mil assamawati yettore hebbinde kammuli ɗin wa mil al ardi e yettore hebbinde leydi ndin wa ma baynahuma e yettore hebbinde hakkude kammu e leydi wa mil a e ko hebbini ma shi'ita kala ko faaloɗa kala ko muujuɗa min shay'in immorde e hunde ba'du ɓaawo ɗum ahla sana'i fodduɗo e mantede wal majidi e teddungal a haɓɓu ko ɓuri gongude ma qala abdu ko jiyaɗo wowli wa kulluna kala amen le laka wonandema Allah abdun ko jiyaɗo allahumma ya Allah la mani lima a'tayta ala haɗo ko okkuɗa sabu arsike wona e laawo rewta sakko fotta e gaño wala mu'tiya ala okko kan lima mana'ata konko ɗawɗa ko haɗuɗa kon ala si fo wi'i kaari alɗay Allah wi o alɗata o allata si fo wi'i kaari waase Allah wi o alɗay o alɗay wala yanfa'u nafata zal jaddi joomiraɗo ngalu kama min ko immorde ma al jaddu ko nafata goɗɗo ka Allah wo ko on ɗum ko gomɗinal e golle moƴƴe wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u ad-di'f bima amilu wa hum fil ghurfati aminu alhamdu sawaba on yaafata mi yahi e ayaje go ka tawtara woɓɓe mum famata firo mum haray on yaafata au niveau premier année wonde nge janngude ɗo wona niveau wonɓe collège de ma wonɓe ma wonɓe lycée ma wonɓe terminal ma wonɓe wadde ɓe bac ma wonɓe université na ɓen dey ko niveau premier année wonde nge janngude ɗo dey sabu ko en premier année taw wallahu a'la wa alam